اجلاسیه نهم دعوت ششم مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستانی بدخشان با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. بر روزنامه اجلاسیه 5 مسئله اساسی اصابات رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان درباره اجرای نقشه و برنامه‌های ترقیات اجتماعی اقتصادی، حالت خواجگیداری، استفاده و اداره انشاءات مالکیت کمونالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در سال 2021، حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستانی بدخشان از حوزه انتخاباتی شاشخوروغ رقم 45 شهر خوروغ درباره اجرای وظیفه‌های خدمتی و وکیلی قطع نمودن وکالت وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستانی بدخشان در حوزه‌های انتخاباتی رنگکل رقم 66 ناحیه مرغاب، مدینشو رقم 25 ناحیه شغنان، شجند رقم 18 ناحیه روشان و تاجیکستان رقم 63 ناحیه مرغاب تامین انتخاب وکیلان به مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستانی بدخشان از حوزه‌های انتخاباتی ذکر گردیده به عوض وکیلان خارج شده و تصدیق قرار رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان که در بین اجلاسیه‌های هشتم و نهم مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستانی بدخشان دعوت ششم قبول شدند وارد گردید. اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 مای سال 2018 تحت رقم AP 1059 جهت آمادگی به تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان موافق نقشه ساختمان و تعمیر 910 انشاءات پیش بینی گردیده با اولت 1 январ سال 2022 1003 انشاءات به مبلغ 963 میلیون و 877 هزار سومونی بنیاد و مورد استفاده برای قرار داده شدند. با قناعتمندی باید ذکر نمود که با شرافت تشریف نوبتی رهبر دولت به شهر و ناحیه‌های ولایت در حدود ولایت زیاده از 45 انشاءات نو زمانوی اهمیت اجتماعی و اقتصادی داشته مورد بهره برداری قرار داده شدند که برای باز هم رونق یافتن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر و ناحیه‌های ولایت تکانی جدی بخشیدند. مورد به ذکر است که دستگیری بودجت محلی از حساب بودجت جمهوریوی لحظه هم قطع نگردیده برای عملی نمودن بندهای زیاد نقشه و چاره‌بینی‌ها، همکاری‌های پیوسته و کمک و مساعدت وزارت و کمیته‌ها برحالا احساس کرده شد. با ضمن در پرتو سیاست درهای گشاد جمهوری تاجیکستان همکاری‌های سودمند با شریکان رشد و تشکیلات‌های بین المللی وسعت تازه کسب نموده در این مدت لایحه‌های گوناگون در شهر و ناحیه‌ها عملی گشتند که برای بهبود بخشیدن حیات و روزگار ساکنان ولایت مساعدت نمودند. در مورد عملی نمودن بندهای برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت مختار کوهستانی بدخشان برای سالهای 2021-2025 که با فراگیری 135 لایحه با جلب 4 میلیارد و 759.1 میلیون سومونی پیش بینی گردیده است، باید گفت که در این دوره از 88 بند برنامه که عمل شویشان از سال 2021 به نقشه گرفته شدند 5 بند به مبلغ 11 میلیون و 859 هزار سومونی پورا اجرا گردیده، عمل شوی 38 بند به مبلغ 370 میلیون و 629 هزار سومونی ادامه یافته وابسته به بندهای دیگر برنامه کارهای لایحه‌کشی و جستجوی و دریافت منبع‌های مبلغ‌گذاری راه اندازی شده ایستاده است. حجم استحصال محصولات صنعتی در این دوره 306 میلیون سومونی را تشکیل داد که این نشان دهنده نسبت امین دوره سال گذشته 120 از 4 میلیون سومونی یا 65% زیاد می باشد. در ولایت 56 عدد کارخانه صنعتی به طور رسمی به قید گرفته شدند. در سال 2021 12 کارخانه یا کارگاه مورد استفاده برای قرار گرفتند. با قناعتمندی باید ذکر نمود که مطابق دستور پیشوای معظم ملت که در پیام نوبتی به مجلس عالی مملکت بیان گردید سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلان گردیدند. با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 25 январ سال 2022 تحت رقم 28 درباره سالهای رشد صنعت اعلان نمودن سالهای 2022-2026 قرار رئیس ولایت از 19 نوامبر سال 2018 تحت رقم 18 به توصیب رسید. در اساس قرار رئیس ولایت قرارهای رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت به توصیب رسیده در اساس آنها در حدود ولایت ساختمان 78 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی پیش بینی گردیده است. در مرحله عذره با کارهای ساختمانی چند شرکت جلب گردیده 60 نفر
аз ҷумлаи сокинони ноҳияи рошқала бевосита дар корҳои сохтмонӣ ва 28 нафар муҳофизин ба кор фаро гирифта шуданд. ҳамчунин дар доираи сохтмони нерӯгоҳи барқии обии себзор бунёди бинои нави дуошонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 дар деҳаи барҷангал барои 250 хонанда бо фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати омӯзиши фанҳои дақиқу табиӣ ба маблағи 8 миллион сомонӣ, маркази рушди барвақтии кӯдак ба маблағи 1,5 миллион сомонӣ, ду майдончаи варзишӣ дар деҳаҳои Чагев ва Даштак мутаносибан ба маблағи 570,000 ва 498,000 сомонӣ ба нақша гирифта шуда, таҷдид ва асфалтпӯш намудани роҳи мошингард ба масофаи 4 километр бо чароғон намудани он ва сохтмони роҳи пиёдагард дар шафати он дар назар ҳаст. маблағи умумии сохтмони нерӯгоҳи офтобии Мурғоб 5 миллион 886,863 сомониро ташкил дод ва ҳамчунин дар мавзеи Аличури ноҳияи Мурғоб сохтмони нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори 1,5 мегаватт дар нақша гирифта шудааст. дар доираи лоиҳаи электрификатсияи деҳот дар Тоҷикистон бо қувваи барқ таъмин намудани 61 деҳаи боқимонда дар ҳудуди вилоят дар давоми соли 2021 дар 26 деҳа ба нақша гирифта шуда, дар ноҳияҳои Ванҷ, Дарвоз, Рӯшон, Шуғнон, Рошқала, Ишкошин ва Мурғоб ба маблағи умумии 7 миллион 788,626 сомонӣ корҳо анҷом ёфта, ин деҳаҳо ба шабакаҳои барқӣ пайваст карда шуда, айни ҳол раванди қабулкунии иншоот аз тарафи комиссияи корӣ идома дорад. дар доираи ин корҳо 58 адад трансформатор, 1516 дона симчӯбҳои хатти интиқоли барқи 0,4 киловатта, 1074 симчӯби хатти интиқоли барқи 35 бада киловатта шинонда шуда, ба масофаи 94 километр хатти интиқоли барқи 1035 ва ба масофаи 141 километр хатти интиқоли барқи 0,4 киловатта кашида шуданд. дар баробари ин аз тарафи шарикони рушд лоҳиякашии марҳилаи дуюми барнома ки солҳои 2022-2025-ро дар бар гирифта 35 мавзеи аҳолинишинро бо барқ таъмин хоҳад намуд. аллакай корҳо оғоз гардиданд. гузашта таҷдиди роҳи Шикев-Қалайхун бо маблағи 33 миллион доллар ба анҷом расид. инчунин сохтмони 17 кӯпрук аз ҳисоби вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мусоидати Бонки умуми ҷаҳонӣ бо арзиши лоҳиявии 20 миллион 444 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон ва Мурғоб идома дошта, ба олати 1 январи соли 2022 ба маблағи 109 миллион 794 ҳазор сомонӣ ё 63,8% корҳои сохтмонӣ амалӣ гардиданд. яъне аллакай 9 кӯпрук дар ноҳияҳои Рӯшон 1 адад ва 8 адад дар ноҳияи Ванҷ, аз он ҷумла 3 адад дар водии Язгулом сохта ба истифода дода шуданд. сохтмони 8 адад пули боқимонда, яъне 2 адад дар водии бартанги ноҳияи Рӯшон, 2 адад дар ноҳияи Дарвоз ва 4 адад дар ноҳияи Мурғоб идома дорад. илова бар ин бунёди пули маҳаллаи дашти поёни шаҳри Хорӯх ба масофаи 200 метр ва як гурӯҳи иншооти дигари роҳ бо дарозии 80 метр дар мавзеи Барсем 1 адад нақб ва 1 адад долони зидди тармавӣ дар ояндаи наздик оғоз мешавад. дар баробари ин иқдомҳо корҳои лоҳиякашӣ барои сохтмони роҳи байналмилалӣ аз сарҳади ғарбии ноҳияи Рӯшон то деҳаи Варшедзе ноҳияи Шуғнон дар соли 2022 ба итмом хоҳад расид. зимнан бояд хотиррасон намуд ки аз моҳи апрел сохтмони роҳи мошингарди байналмилалӣ аз шаҳраки Қалаи Хум то сарҳади ноҳияи Рӯшон бо маблағгузории ҷумҳурии халқии Хитой ки 226 миллион долларро ташкил медиҳад ба масофаи 92,3 километр оғоз меёбад. дар ҳудуди роҳи мазкур бунёди 15 адад пул, 2 адад нақб ва 5 адад долони зидди тармавӣ пешбинӣ шудааст. дар соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 639 миллион сомониро ташкил дод. аз он ҷумла аз ин маблағ аз ҳисоби маҳсулоти чорводорӣ 325 миллион ва растанипарварӣ 313 миллион сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2020 бо нархи муқоисавӣ 2% зиёд мебошад. кишти зироатҳои асосӣ дар майдони 10675
гектар гузаронда шуд, ки аз он 4888 гектар ғаладонагӣ, 1991 гектар картошка, 687 гектар сабзавот ва 3107 гектар хӯроки чорво ташкил дод. дар самти ташкили гармхонаҳо корҳои амалӣ анҷом ёфта, дар миқёси вилоят 75 гармхонаи мавсимӣ ва 1 адад доим амалкунанда дар масоҳати 067 гектар ташкил карда шудааст. ҳамзамон соли 2021 дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидории вилоят дар майдони 23 гектар боғҳои нав бунёд гардиданд, ки ин нисбати соли 2020 6,6 гектар зиёдтар мебошад. барои мусоидат ба соҳибкорӣ ва ҷалб намудани шахсони бекор ба 480 нафар ба маблағи 1 миллион 420 ҳазор сомонӣ қарзи имтиёзнок дода шуд. ду соли охир дар вилоят 22 адад майдончаи варзишӣ ва 5 толори варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд. тибқи дастури пешвои муаззами миллат то соли 2030 бунёди 81 майдонча ва 87 толори варзишӣ дар деҳаҳое ки зиёда аз 100 хоҷагӣ доранд ба нақша гирифта шудааст. нақшаи даъвати ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар баҳор ва тирамоҳи соли 2021 дар як рӯз иҷро гардид, ки ин садоқати ҷавонони вилоят ба сиёсати давлат ва махсусан президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби ҳолӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон нишон медиҳад. новобаста аз омилҳои гуногун теъдоди сайёҳони хориҷӣ ба вилоят воридшуда дар соли 2021 215 нафарро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2020